Hello guys, tuni ko ay ano manum ding khat thilumen Baptist English High School cha te naute sports ki ball lai ta hin aki chai ni to ki tu in lam kai hon anu apa te parents ho to oi jo ki lui te ding khaw ati ven hi ja chu to hi oi jo le nu pa te ho khaung ki lui te diu hin oi ta in vet diu he che mo thui pon te pilanga veilang sangi le nu te ho hi ven cha te nu te ho che le cha te oi jo hi ven na a thau thei hen a fu thei le je mu ne hi teng le hilanga ho jong kho a fu ta jaw ki ki ne tium ta he anunga pang nu khun iti tha su dam na se ko hin ten hoi tan vet diu he ya che tha set lo diu chai na ke gi ane vet diu he ta hung ki loi tu diu he mo thui lo diu le ki lom bo he sala sa a hop lel di yang bo he ti hana in ko yang kita i koi di tai ta he hung ki pan diu he khali surrounding him bit sound ni cha te a lu po am din chi Baptist English High School na chi hin ama ho pon lam na hin parents ole teachers ho ki khatiu he yin thima ka kai ngai ta ei ge thim honin e chun hai nu te kha ve no khoril jawo ei ho a he chi izo diu he lang ho khun hop diu tas gam le thima ka lo le thi kai kan botop ama ho tam che jing we principal nu jong nu telanga pangtai cha te nu telanga parents langa pangit a bolong ki bol di hutai mo he as nadam damunay mo kapal tio principal nuno kila dalu ye nahata ve lao ki tholo lai nanop ta na ki tholo lai piu chu nanop ta chu ka thi khao ki loi ta nu he ka ti khao jong in neo thik thep lo chu plastic ba the khao jong li na lien bo aloi ta nu he ka ti ka de na samo le ta ngo khao hi neo lo chu na yang ye hit ki ro lan bol ki bo mo yo thau ni ai iti tin loi wa na loi ta nom ke nom le ki pa me ta bang ko mu khai line mo na samo ki pa me uni Baptist English High School ana parents ole teachers so khau ko loi te le khau loi ta no he ti ka thi go ji ge ka de na samo la han pan ni sa thi ba ni school pa tamin na Baptist English High School ho bol pe thim ta jong men cha te na te ho langa jong hen group ma ong na kamu thei te ki pa pim le jeng we kum kin hakil le sanga nom che an bol diu he
Pai kon en dom lang ko ve tian sa nom cha na bol diu na good tivet hi epida ngau ta nga diu ta la pa mai hi ilang chapang ho yung palang ngau ko dim set na chu chapang ho lau chapang ho dim set ki pin bol diu ta to ai thai ki te ding o tu toi thai ki te ki di hi ven na chilang ni ngau kana pan ding hi. Parents and teacher. Okay, all the houses you have to cheer up. All the houses have to cheer up your parents and the teacher. Oh, so hong kin hai te diu he. Ki mu the nai mo. Ta hu. Sa volleyball bang om ki dewen as. Baptis school wang chu mi no tamin sa te ong tamin school kai tamin. Nu te ong pan la dan hi thanu me. Hey, go to your respective house. Here. And all the boys and girls, please go to your respective house and just enjoy the race. Do not loiter around. Tao cái này tiện đi hướng có một cái luôn nữa ta hai chân đấy mar patah oh nu te hon ko fal kal ta ve ke hon nu te hon kala ve nang fart ni na ma fart second third ye first tu chun chu farsi he langa chi ko na sawe pa me kong kalai tai ai le he chan koi ta to pa be se jing kum kil ki te le sekolong pathen phat thei bu anten nu te oi jo long phat thei bu anten cha te ong phat thei bu ta hen ta ki pa chan tan te thank you ni ipi bol bu ham nu te ho chai na price ki ho bu ham kilo min Department. Thank you so much. Thân được bổ đấy. Còn hơi gì đấy. Pi kakak chang vin tuni sports ana thank you no the cameraman thank you ki pa mi o ham phau te wang phau pathen pathe bo hen khil bol lo ye thank you price khat kisan ve happy na samo mo khát cha ní về xả lũ và lốp thế nia trái tay mo nia trái cái mút ta mình kí tục tao ngô thank you nang ayong kí tục kí mặt sạ đi thank you chị đang cho lọt hình mong ta chứ cái coi toi video kan xem đi kita ôi mà mi hậu về Hoya mi biết điều